uka bohloko re ha ye monga le kwa ke re rata le entseng community of property mara ke sa kgotsofala ka tlong ke itse jwa o sa kgotsofala eng kana go tsene mona lo sa kgotsofala ka tlong ke a tsamaya ke lo iphumana digege jalo ka nno ke sharp no hore ke ka khutlela ka mona ka tlong amen o no se sharp ba buetsang mental health e bohlokwa doc le betsa hlophi le etsang ka tebo ha ba to khalemela mara ke sharp no me phone taba tsa mona di thata babi la kala o tlanta te ka fela tsona ke kala o le batho bana le malapana re ha o fihla o re ntate o le lwanela mme ba ha tata bua mme ba re nna kala o di tlotse ile bana ba tsitse kala o utlwa ena mara jo go se ka bala Sesotho se re moetsuwa a le bana okay empa moetsuwa le bana ke tla tsela diphoso tsa ka jang ha o sa mpotsa o nkwetlela le homo ka o tena malapeng mo ke le lapa o tena ke le lapa ha o qetile ha o re mme maro a o etsa jwalo ba re ana setse jwalo tate ba ro yentse jwalo o tlo sa tsebo re dumela go ha o tsebo na o jala o jwale ke teng mo wena o le bohutu kenang teng guys le sharp mara a re sharp doc wena nna ke sharp mamedi ditapela rena la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry ke sa ke le dumetse mamedi o shalata ke tsama le seleke ba itukisa ma seleke taba e ka re seng ka a se taba ya itukisa ke taba ya o tshwanela no ka re sampatla no sampatla no ena jwale doc ke shebile hore jwale o fela mo no sampatla ba le babedi le mpomotse sampatla ma jwale mpomotse a ke jwale ena o bitse ka ntse tsa jwale me wa mpomotse mo o re sile ka nnete jwale o tla mmona re qeta ho recover le ena o tlo kgutlela ba mpatla haholo ba batla ka nnete no I can ke be motle ko today hona le ntwe ke etsa hona le show e santse re ipeya okay ba memedi ba eme ka maoto wena ke o tseba ba memedi ba eme ka maoto ke na le Dr November ba eme le babedi mo re khutlela screening sa manta ka 6 o'clock mantsibo okay that's challenge yona e bitswa show ya teng e bitswa hore o thusa jong mo o molahle ha adoko doko ke ha ke nana le tsa support khale mela o Dr Love go tseba Dr Love rona show yeno e bitswa re o thusa jong gore o molahle simple and phone la enigma no phone la enigma no yena fela nna khona phone la enigma ha go bala nne go thusa jong mo la tsenya profeta wa rapa go poetsa show ya ka re se tla bona kana le o tla bona ha o finya ne re fela le tsebe hona le ntwe tlang okay yeah o thusa jong gore o molahle because ba ba letsa ba bana tla tla le thusa kana mamela karata Pabi, are you good? I'm perfect and Dr November yes I can see le ga tsona le ntse le tuka ha bohloko la ka papa lona mothaka le mang ka pele ya no le likile ke a tseba le likile ke a tseba o jetsa botle hore bontle o ska bana na go telele o tlo tswile o pola ona tamela e tsetsa bolipi ha re sentse re bona we da rafo ka no go sietsa na go jetsa ka ntse sentse re bona ene tsetsa bolipi di ka etsa motho a bushana o tlo gore wa tshisa ha o tswa ka ntse wena ra ntshintshila ha re ba tsetsa re di ona a sa di bala ka dila mo tsona ntle le ba iponela tsa bolipi tsona ntle le ba iponela ai Mhlopisa tswa mamedi batho ba tla o tswa tsa bolipi tswalang ka iponela ka ntle ndata ka ka we da remo ha ke fita ka location pula ya la ka dropong mo ke dulang a yi so mutaba la ntaba o tlo re pula ina ka yana ka ntiruna re tsi be re fona re ke sa mutantsa ba la ita o na le mathata
a re tse show ntate mo a etse show seleke wa tseba mamedi ho sane ke na le show re na le tshebeletso tshebeletso ka 10 o'clock ne wa tseba o na le ntho ntse ke ruta ka teo o na le ntho ntse ke ruta le yona ka ba le mohlophisi wa tsona ntse ke ruta ka ntse ke ruta ka scripture sen mara ke tlo bala dihloho fela wena mamedi a ka rata ke tlo bala sehloho sa Matthew chapter ere Jesu wa lekwa ne ere yaba Jesu o iswa ke moya feleng o ya lekwa ke diabolos o imamele yaba Jesu o iswa ke moya feleng o ya lekwa ke diabolos and then beribala Ezekiel 37 ka pelinyana wena mamedi wa ka ratang Ezekiel 37 ka pelinyana ke batla go thusa mo mamedi Ezekiel 37 ere khotlo e tletse masapo ere matla a tswang ho morena ne a ntsukutla morena a nkuka ka moya wa hae ne a mpeya ka ra khotlo e tletse masapo ne ngutli ntse le moya do then be re bala hape buka ya Samuel wa pele chapter 16 verse number 14 mo mamedi ka pelenyana fela ere hey yena ya nqaka yena ere mo mamedi wa ka ratang e bere jwale moya wa modimo o ne se o tlohile ho Saule mme moya o ditshila o rometsweng ke morena wa o ne o motshwenya moya wa morena o ne se o tlohile ho Saule jwale moya o ditshila o rometsweng ke modimo ala utlwa phati ya moya o ditshila o rometsweng ke modimo a re tlwele ha re feteleng hape Mark chapter 5 qetile le utlwile a re ngwe chapter 5 ere ya ba fihla ka mosewane ho letsa na ya ba Gerase ne ya re ha Jesu a etswa ka skeping a re tswang le motho ya nang le moya o ditshila a etswa kaofela Jesu hore a be thabeng o nna le moya there was a spirit behind moneno wa mabitleng ke yona dula mabitleng ha ya mabitleng fela ke moya there was a spirit moya o mphushitse mo Ezekiel o masapong o pushitswe ke moya ne ke ruta ka mthana Sunday ke re each and every action behind any action e re bona there's a spirit behind amen ne ke ruta ka mthana amen action e nngwe le nngwe ntho nngwe le nngwe re bona motho a etsa there's a spirit behind but ka bo madimabe people they don't know how to differentiate the spirit tsena ya le donc what's on ke utlwa problem sure that is why rena le batho ba o satana ba lahlileng because o tlile le yena ka moya ha tla straight Satan o tla ka moya Jesu o na le busy o iswe thabeng ke moya a le good then alo kopana le Satan a iswe ke moya Satan came spiritually so le yena now the problem when we work at deliverance but banka deliverance anyane because people they don't understand or behind each and every action there's a spirit se dominator ne ke ruta batho ke re hona le dintho tse batho ba dinkang hanyane now you will understand why Paulo se bukeng ya ba Efeso chapter 6 verse number 10 are ha re lwane ntwa ya nama le madi empa re lwana le memeya e busang e laolang ba ke batla re qale mona when you check this man wa ya dula mabitleng ha ya fela mo o iswe ke moya o ditshila ke moya o ditshila mo mamedi wa karato o mo phusheditseng mo when Ezekiel a iphumana le khotlong a tsamaya khotlong it was a spirit against mo phusheditseng mo mamedi wa karata
batho ba tsebe hore moya o dangerous ka hakakang dinthong tsohle tseo re di etsang there's a spirit behind and ka bo madimabe the biggest challenge fela kore re kgone ho ifapanya memeya because kaofela memeya na e tla ile memeya anya le nkutlwa man come on tate moruti the problem ya memeya yena e tla ile memeya come on le you e ba re go bukeng ya Samuel mo re ba dileng pele go Saul e re Saul moya wa modimo le so tlile go Saul moya o di tshila o rongwetse jale yes the problem mhlopisi samle le ntebza mfana ka samle mhlopisi yes the biggest problem enwe batho ba sa itsebeng go re moya wa rongwa okay yo you are deep in the truth dog It's jwalo ntate it's jwalo e re moya o di tshila o rongwetsweng ke ntate modimo tate o ba o rongwa wona and today bana ba ntate modimo ba tsebe ba Krista ba tsebe hore moya wa rongwa yo ai Mamamedi ho tsene rena nako ne re tla fapanya hanyane memeya but go ba fela re fela hanyane a bedi a raro fela wa pele mo ha re shebe moneno wa mabitle ya dutse mabitle go fihletswa mabitle now moya o di tshila mohlophisi ha hona mohlang o ratela motho dintho tse ntle yeah mark my words ha hona mohlang moya o di tshila o ratela motho dintho tse ntle ka tsatsi le leng ke fihla ha mme mo no tiki mema montsi ha ke fihla ke fumana bana ba teng ba tshile ka ditonong bana ba le banyane ba tshile tono ba hlai ba tswile ba tshile di blast ba tshile di blast ba tswile di blast tsena bana ba Roberts ka mbanta ba tswile di blast o se I mean bosiu now ke fumana ona le batho ba dutse mona ba re ka nete badimo ba lwana ka nete that is why ke be ke fihla because ne ke rata o ya handate monts be ke fihla ka nako yo ho ntse mo bua ntho be ke kene be ke re ke wona ntho e retsang le qabanya le badimo he ke yona ntho e tsa re se ka ba rata badimo because I don't understand hore bana badimo ba ka ba gopa lo ka re ba ka tshisa bana ba banyane ditone I don't understand now it is a confusion on but now the problem gore the people bana ba bua jona ha ba tsebe hore ha ke qetile ka ke rapela mmote ba lo ika ba bua rona re metse ke rona ba batla go destroy bana ka nako tseno ho ntse o thike moya wa badimo ka ntike moya wa bulodi mare batho ba tsebe ho etsa jwang ho ifapanya meya yena kana mo mamedi tsale ke batla ho thusa hanyane mo mamedi hore we understand hore meya yena e jwang number 1 tate moya wa Satan wa destroyer mo mamedi and ka bo madi ba bona le batho ba sa tsebeng next table hona le batho ba sa tsebeng meya ba sa tsebeng ho ifapanya meya ya boloi ya destroyer meya ya boloi ya senya moya wa boloi e tlosa batho ditorong tsa bona moya wa boloi e nkela batho manna e nkela batho manyalo e nkela batho that is why 99% re phela bophelo bo sa bo batleng wait ntate I will say 90% ya batho ba phela lefatshe ha re phele ntho re batlang and ka bo madimabe we can't even see hore ke in cause e etsang gore se ka ba e phela ntho because ntho lwanang le yona ke moya o sa kgoneng go bona mo mamedi a ka rata now when o fihla o re bathong go home for deliverance batho ba understand hore ha o bua ka deliverance ke deliverance mo mamedi a ka rata ko lokolla batho meyeng e ditshila ke kopa ke bale yo o lo ntsha ntho e rongwe o lo ntsha ntho e rongwe hona le batho ba dutseng fatshe ba operate ka memeya ba romelang fela spirit sa bofutsa na we na le batho ba romelang spirit sa bofutsa
Hona le batho ba romela spirit sa hore le lwane le couple. Le lwane. Hona le spirit se romela batho fela hore tsamaya wena moya o lo tlosa mothane ditorong tsa jole ka moneno wa mabitleng. O tlwile lapeng la hae, o tlwile hlola ke jwa tsa batho, ne ke jwa tsa batho Sunday ke re guys e thuteng ho sheba ka behind action because re tlo lwana le batho re tlo ha kwetile ka ke bitsa batho ka ra kereke ba lwana le banna ba bona ba lwana bana le manganga bana le pride ka ke tlo le bontsha dintho tsena pride ke manganga I mean pride ke moya ntho ngwana o stable ha ke mo ka ke re batho bana le bothata bo jwala ba tlo ka pele itse ke ba rapela ke ba manifest ba lo ba bua re ke rena ba mo etsa ngora be manganga o ra tsebe o lahlana le monna hae ke rena ba mo etsa ntshe ntate wa tswa ke batla le jotsa nnete wa tseba ka bomadimabe dikereke tse ngata di le 15 le bahlanka ba ntate modimo ba le 15 tebo o ska ba moruti ya sa tsebeng gore moya operator jwang le fatshe la se moya operator because today most ya baruti ke rena ba bapalang ka batho and the reason why Satana bapala ka batho is because rena baruti ha re kgone ho thusa batho re ba understand hore dintho tsena di teng people they don't understand batho ba tsebe dintho tsena di teng that is why ke ne ke jwa tsa batho ke re o tlo makala hote okay ke kupa yetsa mohlala ke a bitswa Groote Vlei man hote hona le ngwane mo ya bolaile mmae ke a bitswa tate mrutuna le ngwana bolaile mmae kwa Eastern Cape bolaile mmae a mo bua ka thipa mmae ona le pregnant ha ke bula molomo ke re inisiena yes tate mrutuna ka re inisiena ba re ha re understand how re ha se yena what do you mean ka re ke tlotle itsa ke fihla ka like batho ba sebetsa mo ba bang ba ntseba ba bang ba kena kereke yaka ba re ho kae ka ba re ke me kwa le skora Roman because of violent itsa ke kena ke mo rapela ha ke mo rapela ke o bua bomme ba bararo bomme ba bararo ba re re mola re entse hore a bolaye mme wa hae ke runa ba neng ba kene ka ho yena ke kopo e hlalosa tebo le mogepisi le motho ye tswa ke body soul and mind akana motho ye tswa ke body soul and mind now when boloi ba batla ho destroy ba kgona ho ntsha the soul ba gona ho inka soul ya motho eno nkile ka ibona nkile ka bona hantse ke dula freedom sko ke ntshwe mmeleng wa ka ke bomme ba 6 ba bang ba dutse ka tlasa tafole ka I saw it ke itse bantu ya ntshwe ntshwe body ya hao ntshwe ke ne ke ipone body ya ka e seng toro ke ne ke bone body ya ka ile hodima bethe nna ke hulwa ke bomme ba nghula ba 6 itsa re tlo tswa le mating ka ke bitsa le bitso la morana Jesu ne ke thusi ke le bitso la morana Jesu ba bang ba dutse ka tlasa tafole ya ka dining room ya ntse sekele mo mamedi ntho tsena le ditsebi and I can understand why ke understand mo mamedi ya ka rata because people they don't know hore the spirit di operator jwang and ba ruti batho ka dintho tsena tlo go jwa tse tlo kwete can I go deeper tebo go deeper ke kopana le OCM ha ke qala ke na botshabelo ke qala ke re ke botshabelo ke kopana le OCM re a jola nna le yena go deeper ke a deeper tebo re a jola le OCM tebo ha re qetile re tla re a thabantsho re fika re etsa tshebeletso tsa ntho tsa ntho tsa setjhaba le monate ene le la bone le mamele ba gae le tla le utlwa ho nna fela ke nna fela motho a dumeletse mo bua nnete le fatshe lohle le baruti bohle ba bang ke ba Holy Jerusalem of the Angels of Republic of Democratic of United of USA of the Angels of the baruti ba la bone se ke nka ditshebeletso o siona go ba monate re le Samuel re nka ditshebeletso tebo go ba monate then o siana o sa fihla hona ke ne ke na le tente Fairways ba tsiba ha ke qala ke na botshabelo ne ke na le tente pela Fairways o siana o sa fihla sa terta ne ke na le Bible study o sa tlile Bible study so ke rapela batho ka ndile na ute ke be ke mo rapela ha ke mo rapela a manifest wa bua mme ka o yena o mamme ke step mother sa hae mme jwale monga mmelo o lenka because wena o bua ka ho yena o ka monga mmelo right mmele le bitle na mai
mayo shwele jwale nna ke step mother ke dula le ntatae jwale ke ka mmeleng wa hae ke re mamatsa mo lata monga mmele o tlo kena mmeleng soul ya ne ke tseta go baka o ikenye mmeleng and then a qetile wena o tswe mmeleng a tswa lokologa ha qetile ha qeta ho tsa Bible study ke mo bitsa ke re o tswa o no tseba hore re tswa thabantsho ra ke tsebe letho yo a o tswa tseba ditshebeletso di ile tsa Yesu ya kena ara ha ke so yetse bona ke a sa tsebe next Yo. that time she was not in the body ya hae So moruti o bona motho o isenye. ntate batho ba bangata sande ne ke jotsa batho kereke nka o jotsa ditori nna tse ke di experience that is why mo mamelo ka rata these people are biting ke gona o sheba motho ke mo jotsa ke this person is demon possessed there's a spirit behind ke gona o sheba motho ke re motho le ba mo kentse state ke gona o bona e mong tate e se mo mamedi na go setsa mai emo ina re dutse ka koloing re qoqa a le 23 kapa 24 years ngwana re ntse re qoqa a kupile o tsamaya le nna ke sa batlo tsamaya hona le inkante ke trap ha re le tseleng ke makeletse ngwaneno ya buang e ka hanong o 50 years ma dile mo 24 years ke re mara ke understand ha ke understand why ho etsa ga mo ntate ha re le somewhere gutla e Kronstadt ha re fitla Henneman ko le ya ka mfana pantsha ha re pata mfana pantsha ka misa ka thoko and then aba re kopa re lo dula back seat ka re ha ke batla back seat ho lwana ntwa a tenne moso mo gutshwanyana nama le madi di re kasela mo conscious ke tsaba le dilemo ke tsaba le engage conscious ka bona growth flay mo mamedi ka ba le pono na le nkuku tsa kwa was ka bona skete do sena ka tshwara metsi pump water ka wa rapela itse qetile ka wa qetile ke re tshwara nna a ba re a nna ke batlumesi a ba wa tshwara ka letso be ke wanka be ke motsela ka mpotse ke a etsa ke a manifesta aba bua ho bua bomme ba babedi ba dinga ka lentateo e mong wa ngaka yena ba mo nkile ba mo beile qoaqwa ha se yena ka ramele ya hae mamedi wa ka ratang until le tla le tlo di bona dintho tsena ho sa le ke na le tshebeletso ya deliverance mo mamedi when you don't understand the words alang ho sane come e tla le ka 150 fela ke tlo hlapisa go thusa ke le lokole because some of you le na le di spirit tse laolang bophelo ba lona marao tse laolang banna ba lona tse laolang bana ba lona ha ba tle ka usane mamedi o kala taxi phase 3 phase 7 o borfela ke kerekeng ya Pastor November shopong ya ba ditlhabela o kala taxi phase 3 kapa phase 7 o borfela ke lo thewa shopong ya madi tlhabela kerekeng ya Pastor November tenteng yetswe ba tla o theola ho sa le ka 10 ka go re kopa then mo mamedi ka koloi o driver ka ro ya Grotsfrey feta limo tsama straight mamedi ka rata feta mo Greek o tla o feta mamedi tlo sheba kereke ya rona ta bona ka lefteng pela yona shopeng ya madi tlhabela nomoro tsa rona 078 398 3446 078 398 3446 Seringi 079 083 3833 079 083 3833 tsa go qetela office 051 011 4977 051 011 4977 tebu ntho tse ke di bankeng nnete that is why bontate ba lwanang le banna ba bona le bana o maka le ngwana o tsubanya ope o yetsang ka nta se yena ka o yena batho ba tla ba tlo bona ntho eno ngwana qala le bohlale sekolo ha o wa di exam kelelo ya ngwana ha isa le dintho di tshintse people they don't know dintho tsena di operate jwa everything there's a spirit behind that show there's a spirit mamedi go botsa ma designer mesebetsi motanga le moya fe hatsi o utlwa fela Ona ke ke moya. ona ke ke mo Thank you moruti. te bua tsa jwa ma bona ba ke ba se bona ba bua te bu nna doko ke rata hare ha ke ka bona skete seng Rough dance. wa bona ba at least o bile le ntho ya o differentiate nna le ba sa gone o nna ntse ke la ka utlwa le voice ka ra there's no way ngwana no 24 years 23 24 aksa hopola but the way I buang ka 50 ke ka utlwa rona le batho ba holo ka bye immortal o buang le ena o jwa Ano. One. o shebe khrotsfile tsada ba ka le bua
Papi wa me latella ya. Kgotso go momamedi wa motho. Ka phela le batho ba se bone. Ke mabitse. Hai ntate ha itshwa. Ke tla mpona ke hata botsa Seleke cousin ya ka o jang a ke tota mo rapela ke a sa tsebe rona le bana ke a sa tsebe re nyetse a la lomba mo beile metsing beiwe ke nkgono wa hae family ya ka ha tota mo rapela o ja mele a tshwana ra lang go kerekeng a feletsuwe ke a sa tsebe o dula kae ke a tsebe mosadi wa hae o la long ka ra mmele wa hae ntse se yena yo ntse di etsala se nane ke le shocked ka Sunday Ntate Moruti a re batho ba ba nang le ditakatso tse over ba yem ne you would think hore maybe wena in natural e etsa ba yema bomme Tebogo ba yema bontate Ntate Moruti a ba rapela di spirit ka di bua gore no re batla o thuba lenyalo la hae re batla a cheat ebile e wese o mongare Ntate Moruti ha ke ba bona ke nna ke le mme ke tla be ke ba gale ha ke ba gale e mong ba re ba lo ebile ka mogana a ditakatso re mo robatse le malume a hae takatso tsa eng re entse re over the popcorn sure yeah I'm not lying